Yeah. Alright. Nkibisanzwe nta kundi dutangiye nuko dutangiye. Tugaruka kuri ka kagabo kamwe kambara amaguniya cyangwa se kambara imifuka y'umuceri. Karahinduka. Uko kagahindutse kavuyemo ya myenda yako noneho ya myenda kambaraga y'ibiguniya gahindukamo akagabo kambaye neza. Bakise the Black Hatane. Nje mwumva ni njyewe kandi muranzi. Aya dutangirana n'ahandi hano. Hari uryamye, hari n'urimo arihumuriza, reka ntago mpumura. Niko sinzi ngamukoreye iki. Episode ni ya 3. Burira buracya. Tugaruka kuri wa mugabo. Arumviriza hano. Qu'est-ce qu'il y a? Ni iki kijya mbere? Asohotse mu cyumba kimwe yumva ikindi hari ibivugiramo, arinjira. Uko yakinjiye hari umukobwa uryamyemo. Munzanira amazi sha akonje. Nya umukobwa uryamye aha abumbura ikirenge cye, hari n'ikimenyetso. Aryamye mu mashuka ya Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ni Vuitton cyangwa ni Vuitton? Moi je reconnais pas, je reconnais français moi. Je t'en prie my friend. You understand, eh? Je t'en prie. Nuko tugatangiye. Kira mu kirahure hari. Amaso aratukura. Uyu mugabo mumwibuke. Umugore waraza. Mume wangu cyangwa se mugabo wanjye. Mutware mwiza. Arahindukira. Sinzi niba uyu mugore azi ko hari umukobwa uryamye muri iki cyumba cyabo. Arahaguruka. Ariko banza babiziranyeho. Arasohoka. Asiga umugore mu cyumba. Gusa mugenzi umukobwa uraha sinzi ikibazo afite.
kubera yuko ntago yinyeganyeza gusa twabonye hari ikintu cyaka mu kaboko ke. Hari ikintu twabonye cyaka mu kaboko ke. Sinzi umwana wabo ngo afite ikihe kibazo. Kugira ngo murabyibuka yuko ari umwana bavugaga yuko atajya avuga. Gusa umugabo yarabyutse ninjoro ajya mu cyumba cye afungura icyumba arinjira. Uko yakinjiye afungura akaboko mwabibonye ni umwana wabo. Buracya burira bugacya. Tugaruka hano hari icyaje ka kagabo k'imifuka. Kagira gutya karahinduka. Nuko twatangiranye na filime yacu my friend. Iyi ni episode ya 3 bakise the black hatane. Ka kagabo k'imifuka kahindutse mu muntu muzima none kagira gutya kakure ikintu. Ni igiki kakuyeyo sinzi. Ni ingofero. Ubundi kajya kumica. Ari ninja yaciye aha ari kwigendesha umuntu ntazi. Muko mbabarira. Samani, nkubaze nyine gato. niko naomba unisaidie jambo moja kama hautojali. Ati nagira ngo nkusaba akantu gato niba nta kibazo. Ati nta kibazo icyo ushaka cyose. Kuna mtu nilikuwa namuulizia. Ati hari umuntu ndi gushaka. Japo sidhani kama anaishi mitaa hii. Ati sinzi niba tuye hano. Niko naomba msaada wako ni jinsi gani ambavyo naweza kumpa. Ati none nagira ngo nkubaze umbabarire niba hari uburyo wabuzimo namubonamo. Wewe ni nani? Ati wowe ninde? Nakupa taarifa za mtu. Ati kuri kubaririza inkuru amakuru y'umuntu wowe urinde ndaguha amakuru y'umuntu wowe ntanakuzi. Karaseka. Samani. Ati mbabarira mko. Mimi kwa majina naitwa Mkunda Tony. Ati nje banyita Rukundo. Mmoja hivi anaitwa Kagongo. Ataonuye. Iwacu ni Kagugu. Abantu bikagunda bazuga. Niliwahi kuja mazingira haya. Ati kera naje aha. Ila naona kidogo kuna mabadiliko. Ati ariko nyine maheruka kera. Ati ndabona harahindutse. Jinsi gani ambavyo naweza kumpata huyo mtu wangu. Ati none naindi kubaza uburyo ki nabona mu muntu wanje. Yoko anaitwa nani? Ati si uwo muntu yitwa arahinduka. Sinzi niba kanazi izina rye. Anaitwa Ngatunga. Ati bamwita Kiritunga, mama yake na mama. Mwaryumvishe? Sawa. Ati si sawa. Naweza kupeleka. Ati ndakujyanayo. Ntago ari kuri. Ati urakoze wa mukobwa we. Oyoma. Gusa kakawa mwibuke gafite imbaraga nako. Hari uburyo kagira gutya kakahindukamo. Tugaruka hano. Mugabo uraha araha niba ari mu muceri niba ari mu rubingo niba ari hehe ntago mbizi. Obama
urakonje mwana. Sitaki kutumia nguvu zangu wala uwezo nilionao kukudhuru. Atisha! Ntabwo nshaka gukoresha imbaraga zanjye cyangwa ubasha mfite kugira ngo nkugirire nabi. Naomba ujitokeze mara moja. Ati ndashaka yuko usohoka ntiriwe nkishakira. Najua uko hapa kwa. Ati ndabizi kuri hano sha. Karahaguruka. Ni kakagabo ka musheni cyangwa se kagira amazima. Mimi sio mbaya kwenu. Ati nje sindi umuntu mubi kuri mwebwe kubera ko ngewe ntari biryanjye. Mimi mnaandama maisha yangu. Atahubwo mushakira iki ubuzima bwanjye? Kwa sababu wewe ni zawadi tosha kwa kila dunia hii. Ati shahu wa Mungu we nkubwire nubwo wenda utabubyiziho ariko uri Imana ikomeye kuri ino si. Kwa uwezo wa kuona vilivyo hai na hata vile vilivyokufa. Ati kubera yuko wowe ni we muntu wenyine ushobora kubona ibintu byaba bikiriho cyangwa ibyapfuye. Nyinyi ni watu mlolaniwa kiza. Ati sha mwebwe ni mwebwe abantu bagize utwe bavumwe. Kana uovu wenu. Kwa nini msibadilike? Ati kuki mudahinduka? Mnaendelea kuwa wabaya. Ati kuvigiye babavumiye na nubu murakomeza kuba mukira abantu nyine tubafite imitima mibi iriho mukurusha. Katika uongozi huwa hakuna haki. Ati mu bijyanye n'ubuyobozi cyangwa se no kuba ari wowe ufite ijambo nta muntu ujya baho cyangwa se akoresha ikintu cy'ukuri. Na kwenye haki ati no mukuri huwa hakuna amani. Ati nta mahoro avamo. Sasa jaribu bavuga ngo iyo ushaka ngo amahoro nyine ukora intambara. Kujiuliza ni bora kuwa na haki alafu hakuna amani? Ati none icyo nakubaza nkawe nyine cyangwa se nawe ukomeze wibaze. Atese byarutukabaho reka nsubize inyuma. Siku zote katika uongozi huwa hakuna haki. Kwenye haki kuna amani. Sasa jaribu kujiuliza. Ati byibuze nawe ibaze ngo ni bora kuwa na haki alafu hakuna amani? Atese byaruta hakaba hariho ukuri ubundi ntihabeho amahoro, au kuendelea kuwa na amani ati cyangwa se habeho amahoro alafu kuwe hakuna haki ubundi habeho nta kuri guhari? Kinyitangita. Pasi kutupangia namna gani? Ati wa muhungu we ntago ari wowe utumenyera uko tubaho. Wewe yewe sha sawa mwisho katika ukoo wenu. Atushobora kuba ari wimvuga yuko ukiriho ariko ndakubwiza ukuri ni wowe ushobora kuba ari weho wa mbere n'uwanyu mubayeho mu bwoko bwanyu. Hivyo sitaki kuwa na damu nyingi mikononi mwangu. Ati rero sinshaka kumena amaraso menshi ngaje kubiganza byanjye. Naomba uniambie ukweli. Ati ndagira ngo umbwize ukuri. Wapi mlawali kwa sindano? Uyo mwarimu cyangwa se uwo mwarimu wa Ruganzu ari hehe? Tugaruka hakuno. Unafanya nini? Amelazimisha kutumia nguvu zake. Right. Aribakaya. Lakini sikuzamilia kumwambia ukweli. Ati sinashatse kumubwiza ukuri. Kutumia nguvu zake. Ati kubera yuko byari gutuma akoresha ingufu ze. Sikupanga mimi. Ubo sahihi. Ati nukuri ndakubwiza ukuri yuko wakoze ibintu byanyabyo. Lakini umefikiria mamilioni ya watu watakao kufa? Atariko se wabanje gutekereza. Utekereza mamilioni y'abantu bari buze gupfa.
kuipata hata niliyomo ndani ya Mzidore. Mu gihe bazafata hata iri mu mubiri wa Ruganzu. Maana yeye ana nguvu inayomlinda. Ati ndabizi ko Ruganzu nihagira umufata ngamukoresha nabi, bazamukoresha ikintu kibi kubera yuko afite ingufu nyinshi cyane. Gusa ndakubwira yuko Ruganzu we muri w'indani afite ingufu zimurinda ubwe. Lakini pia yeye na Mzidore ni damu moja iliyogawanyika. Aturetse yuko nyine uriya mukobwa cyangwa se uriya wa mwarimu wa Ruganzu we na Ruganzu ni umubiri umwe, bose ni bamwe. Nimekuwa mwalimu wa babu zako kwa miaka mingi sana. Atugomba kwibuka yuko nabaye nanjye mwarimu wawe ku myaka myinshi cyane. Pekee. Hivyo haujui madhara ulichokifanya. Ati rero bivuze yuko utazi icyo wakoze. Una maana gani Mboge? Atushaka kuvuga iki? Maisha yako yapo hatarini kwa sasa. Maana ati ndakubwira yuko ubuzima bwawe kuri aka kanya mama yake na mama, ati ubuzima bwawe muri aka kanya buri mu mazi abira. Ni shetani ambaye alikuwa akimsubiri Mzidore aamke ili apate nguvu ile. Ati kubera yuko satani cyangwa se umuzimu cyangwa se shetani, reka tubyite shetani nyine tumwe bisanzwe. Ati shetani yarategereje gato yuko umubiri wa Ruganzu ubyuka kugira ngo akoreshe uwo mubiri atabara isi cyangwa se akoresha isi icyo ashaka. Hivyo hata kuacha uendelee kuishi salama. Ati rero bivuze ngo satani ntago azakure kuri muzima. Sasa vipi kulipuka hili? Ate se nareka gute cyangwa se nakira ibi ngibi gute? Tafadhali. Ati mbwira. Unaweza kunisaidia? Ushobora kumfasha? Mama yake na mama, nuko tugatangiye mugenzi. Bakise The Black Curtain. Episode yacu ni ya 3. Ati nzira yonyine yuko ushobora gukira wa muhungu we ni kuondoka katika dunia hii. Ati nuko ugomba kuva kuri ino si na kwenda katika mji uliopotea. Huko itakuwa sehemu salama kwako Masaka. Ati ukagenda muri wa mji umwe wabuze cyangwa se wavuye mu mateka y'isi. Nibwo buryo bwonyine ushobora kuva muri ibyo bibazo ufite. Aragenda Aribakaya. Mama yake na mama, ati ubuzima bwawe muri aka kanya buri mu mazi abira. Tugaruka hano. Uyu ko ari kurunguruka, wa mukecuru nyina wa mukobwa arasohoka. Abona ikirunguruka. Wewe ni na wowe urinde sha. Kirasa cyatsi imiriro. Uko cyakakije imiriro kirayizimya. Iracyaka. Samani mama. Ati wihangane muvyeyi. Nilikuwa napita kule. Ati narindimo nyine ndacaho nipitisa. Sasa kwa bahati mbaya nikamwona nyoka anakuja ndani ya nyumba yako. Ati uko nagendaga nyine mbona inzoka irimo iraza yinjira mu nzu yawe. Na kwa kuwa nyoka ni mdudu hatari sana. Ati kubera yuko nyine inzoka tuzi ko ari inyamaswa mbi cyane. Nikaona nije nimfukuze ili ati ndavuga ngo reka nze nkufashe. Nje ndani akaleta madhara. Itazi ndani kabarya ugasanga hari upfuye. Asante sana kwa hilo. Urakozesha. Ila siku nyingine
atari kubutaha Shauri. ujye ubanza ukomanga Ili isije ikawa na madhara kwako na kwa. ati kugira ngo bitazakugira ikibazo. Sawa mama. Ati sawa mama. Sikutaka kupiga kelele, ningemchanganya nyoka angekimbilia. Ati nanjye impamvu ntakomanze nukubera yuko ntashakaga yuko nkomanga. Iyo nkomanga yari kubyumva yuko nyine hari umuntu uraho hafi ubundi akiruka. Sawa, usijali. Ati sawa nta kibazo mwana wanjye. Unaitwa nani? Ati se witwa nde sha? Na unatokea wapi? Na uturutse hehe kandi? Nipo hapa Nyabinda muda mrefu sana. Ati kubera yuko imyaka maze hano wa muhungu we, lakini sijai kuona sura yako. Ati sindakubona muri kano gace. Kigira ikibazo? Nyine. Naitwa Edward. Ati banyite Edward. Niliondoka Nyabinda muda mrefu sana. Ati hano muri aka gace nahavuye kera nyiri muto. Ati niyo mpamvu udashobora kumenya. Karibu. Ati urakaza neza mwana wanjye. Ati kandi urakoze. Na unaonekana ni mkarimu kama baba yako. Ati sha ndakubona nyine usa naho nyine uri umuntu usabana n'abantu nka so. Ati urakoze nawe. Murabe. Ukukikira aha wa mukobwa arasohoka. Wa mukobwa abantu bose bari guhiga. Gusa mwibuke ntagavuga. Tugaruka hano kuri ka gahungu kacu bakise Rukundo. Nibuke kari karimo karayoboza umukobwa uri aha ngaho ubanza yakagejeje hano kashakaga. Huyu ni mgeni wako? Ati uyu mushyitsi ni uwawe. Sio mkaaji. Arigendera. Samahani. Najua imekuwa ghafla sana. Ati ndabizi biragutunguye wa mugabo we. Tunahitaji msaada wako Ngatunga. Atariko dukeneye ubufasha bwawe. Ni msaada gani unahitaji kutoka kwangu? Atese ukeneye ubuye ubufasha bwanjye wa mugabo we. Mimi sina msaada wowote hapa. Ati nge nta bufasha mfite bwo gutanga. Unaweza ukaenda. Byaba byiza wigendeye. Karaseka. Sinzi icyo kashatse gukurayo. Gakurayo impeta. Sinzi impeta kakuye ubanza uyu nguyu yayizi. Arayifata. Uko kakayifashe uyu nguyu yakayifashe. Ubanza yizi. Umetoa wapi pete? Ati impeta wayikuye wa muhungu. Na yuko wapi mmiliki wa hii pete? Ati none se kuki ufite ino mpeta nyirayo ari he? Niye ndo kanielekeza kwamba nije. Ati we nyiri ino mpeta niwe wantumye ngo nze nkuhige. Baada ya kumsaidia katika msitu mmoja mkubwa sana. Ati kuko hari icyo namufashijemo yambwiye ngo nze nkushake. Tugaruka hano.
Yeah. Akuko kakageza aha. Aruwo kakurikiye. Katurore. Tizama sinema. Macho kwa runinga. Masikio kwa Kwa nini unanifuatilia? Akuko karaha. Aruwo kari gukurikira mugenzi. Ati kubera icyo uri kunkurikira sha. Agaturutse inyuma. Unataka nini kutoka kwangu? Ushaka iki? Hapana kamkubwa. Ati nacho nshaka mu boss. Nimeona umenipita kama upepo. Ati mbonye uncaho nk'umuyaga. Isitoshe sura yako ni ngeni. Ati nyine kandi nyine sinda kubona nyine hani wachi batsinda. Hivyo nikaona nikufuate kwa ajili ya kuuliza. Ati ndavuga ngo reka nkukurikire kubw'umutekano kuko icyambere na makuru. Moses Mura. Mugenzi mbibutsa yuko ukeneye furniture cyangwa se intebe n'ibitanda n'ibiki byose ibintu byose bijyanye n'imbaho. Amagara Moses Mura wibatsinda. Siko baya. Ati kandi nkuba nari nkukurikiye mugabo nta kibazo nari mbifitemo. Ukishajua mimi ni nani? Ati none se kushatse kumenya ngo nge ndinde. Numara kumenya uwo ndi we. Hiyo itakusaidia nini labda? Biragufasha iki? Oya nyine urareba nyine urebye. Samani kamkubwa. Ati nyine umbabarire. Hapo nimekosa kwa kweli. Ati nyine ndabizi ko nakoze amakosa. Lakini uwe na wakati mwema. Atuvugiriye byiza kariruka. Atiamini mimi. Atariko sha uri muri besha yuko wamaze kumbona. Mimi ni kama bahari. Ati njyewe wa muhungu we njyewe meze nk'inyanja cyangwa se meze nk'amazi. Huwa sikai na uchafu. Ati sinjya nigiraho umwanda kuri nge nene muri nge. Ngira ngo murabizi nyine te amazi yo woga niyo woga, so bivuze ngo iyo ushaka kugira isuku ukoresha amazi, so amazi bivuze ngo ubwayo ni isuku. So aramubwiye ngo rero njyewe ndi nk'amazi cyangwa ngo ndi nk'inyanja, so ikintu cyitwa umwanda ntago kijya kingera impande ntikinangera hafi. Ngeba Bivuze iki? Itaka kusafisha mwili wako. Ati none wa muhungu we niba ushaka koza umubiri wawe angalau uyaguse maji kwanza. Atubanze ukore mu mazi kwanza hata kwa kidole chako. Ati byibuze koza miki urutoki gusa ili kuyapima ubaridi wake. Ati kugira ngo umenye ayo mazi ugiye koga akonje bingana iki? Kufa. Basi huna budi Nabyumvishe maji kwanza hata kwa kidole chako. Ati byibuze koza miki kidore nyine kidore n'urutoki. Ati byibuze niba ugiye koga amazi wa muhungu we ujye ubanza ukoze mu rutoki wumva ashyushye cyangwa konje bingana iki ili kuyapima ubaridi wake. Na ukishaona yanakufaa ati nubona
bikwiye yuko yoga, basi huna budi kuyaoga kwa haraka. Ati nta mpamvu yo kwihutira kuyoga. Watu hawajachafua kwa kushika na mikono yao. Atujye ubanza umenye ngo ayo mazi ubundi ngiye koga nta bantu bayakojejemo izindi ntoki bakayangiza cyangwa bakayahumanya. Kaka mkubwa. Ati nyine bosi. Maanisha nini? Ati sinzi icyo ushaka kuvuga. Ati ntago nsobanukiwe. Nuko Kagenzi, iyo ni episode yacu ya 3 yari ngewe mwumvaga. Imana ibaho umugisha cyane. Ya mbibutsa yuko aka kanya tuvugana filime zacu zisatse uzisanga ku gasobanuye films.com. aho ngaho ni uzisanga. Yabanyise bakise The Black Hutton. Episode ni ya 3 turangije ngira ngo dukomeza na episode ya 4 tudatinze cyane rwose.